Ütö günden бүгүнгү ütö терехин Мыстапка кыттылаахтара, ылжыттара бир дойдулаахтар быт. Бастатан туран эхигини бу сааскы аламагай ütö маган күнгө бүгүнгү Мыстапкарылыбытынан бу жоллоок жокускай кораккарылыбытынан туз бэйем онна культура проблематын ататтан ағарделайдағын болохтун. Үті үйәне итачылар этен ахырбыттарын курдук бу маннык түрженнен ургуй бихигул успутугар онқа ыһыгыттан ола бетер 2-14 сыллаактан бу ütүө үлелер сагаламыттара. Галина Дмитриевна Семенова бихиги улуспут ихилектеринен сылжан бу аяр таланна, илергер таланна жоннору урмуттатан самодеятельный художниктар бу болар улахан терехинерге кытталлар бейлерин нехилектерин, оройоннарын, историятын онна до болан аспытын кырайы үйретини бу колусталарга эхиги көрүөкүтүн сөп. Ол курдук оттан бары билергетин курдук бу сыл биһиге республика бүтүгер сүүс сыллаах үбүлөй биһигул успутугар история өйдө бүнүгүн ысыла. Онтон бу аспыт сылга биһиге бу тематиканнан баран хепкенети ытааччылар эттилер. Ол курдук тыгын сылыгар ол отчотоогу 16 сүйетеагы ургуйдары биһиге самодеятельный художниктар бут ургуйдан жоңго сергега тахарбыттара, Софрон Сыранов тематыгар ургуйдан тахарбыттара. Былырын бу биһиге бастакы профессиональный композитор быт, хармейстер, нөмігін әлегіттен түрітті Адам Васильевич Скрябин, сүй-сүдбе 5 сылғар кене тематикатыгар әме түрдженнен рухидан сүрді ұлыған ұлыспутыгар бұл кейінге жокускай коракка үшігай бұстапкалар ұтылырыптыра. Еті күрдік отта тематиканнан сылықтан сыл баран хер бұл бүгін үлелерге көрір бүтін күрдік нехилеттер кырайы үйретиге бу оғылырго ананар боллағади уладан эрер көлуенеге эдер итчакка бу уруйдар нөңө кейіндер өтуеға кереге оны бәйлерин историяға сысталларга сүрдә улақан үлеген биһиге белетилик. Онон бүгүнгү выставканнан бу биһиге управление атыттан үлехиппет, специалистпет Галина Дмитриевна Семеновага улақан мақталбытын тириэттебит. Онаттан бу манны күлелер самодеятельный художниктары түмен. Onun тахынан үтсе бу этен хадак кумбагарабын самодеятельный художниктар биһиэка бәйлере творческий клубтардахтар, архиерея диен, нөмүгүгө кастаган түмсүй бар, нехилектер айы түмсүйлер балды. Onun боллагана маны ийир сагалыр, аяр талааннан жоңго манны биһигүлэхиттаак боламыт, үн бүгүн маны күчүгэй үлелери биһиги көрөбүт. Jonathan бүгүн бу бәгат көрүүң исти, агы, кайдак тоогу үлелер балларын, наха шугай саңаттан саңа үлелер бара тураллар. Ол курдук асерген харапын барабын быйылгы үбүлөйдө сылга биһиге мия бу Галина Дмитриевна нехилеттеринен хыджан үлел ыта хыджан, маннан нехилеттер бәйлерин ите мия кырайы үйретиге любой историяны эме колустага төреннер, эме бу быйылгы үбүлөйдө сылга шугай үлелер тахсыртара ден биһиге эремебит. Онна управление атыттан биһиге выставканнан ағаделен туран Галина Дмитриевнаға себепки жөрбөтүн туттарарбытын көмүлләй. Уважаемая Вера Ильинична, Управление культуры и духовного развития муниципального района Хангаласский улус выражает искреннюю благодарность вам и коллективу культурного центра «Серпилевские огни» за помощь в организации выставки свитков картин самодеятельных художников Хангаласского улуса «Память о прошлом и настоящем для будущего», посвященной столетию образования Якутской ССР и году исторической памяти в Хангаласском улусе. Благодарственное письмо вручается уважаемой Вере Ильиничне. Пожалуйста.